Idemo sada, mislim da na izravnoj telefonskoj liniji imamo Severinu Vučković. Dobra večer, čujemo li se? Dobar večer. Dobra večer, Severina, dobrodošli u Epicentar. Dobrodošli. Evo, čuli ste... Ukazali ste. Evo, čuli ste pretpostavljam da ste pratili emisiju. Kakvi su vaši komentari na ono što ste čuli u proteklih sat vremena? Pa ovako, ja sam čula sve što su rekli, obožavam Mani Gotovac i zahvaljujem se što me uvela u kazališni svijet, iako moj svijet počinje u kazalištu. Ja sam naime kao mala s 10 godina glumila u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, to možda mnogi ne znaju. Silberbrand, kako je rekla gospođa Martinčević, se ne čita Silberbrand, nego Zilberbrand, pošto sam unutra. A Krv, znoj i suze, ja bi nadodala i Modrice, to doživljavam od svoje upravo 12. godine. Onda molim vas da mi ne dirate u estradu, jer nitko se estrade ne čita iz bilježnice. Onda mi nismo ni Austrija ni Velika Britanija, mi smo jedna zemlja u tranziciji. Zašto od Bele Krleže nitko nije tražio da pjeva Idu i da pleše Labuđe jezero? I mene zanima što jednu ženu i pametnu i obrazovanu natjera da ode u politiku i treba li nam žena u politici koji šute o ženama. Ili u mom slučaju ne šute, nego jako galame na njih. Evo, Ana Magaš je klasičan primjer moderne barunice gdje je jedna, ajmo reći, imućna obitelj odvojila od njenog vlastitog sina. I pitam vas, da li bi Ani Magaš bilo lakše da je u HDZ-u? Da li bi meni bilo lakše da sam u HDZ-u? I ja bi zaista htjela odkomentirati rad gospođe Martinčević. Ja jedino znam isto iz senzacionalizma, iz novina i sa televizije, da je ona zamjerila Vesni Škare Ožbolt što se piknula, ne znam, botoksom par puta. Ne razumijem smisao i zašto zaista tolika zloća. Uopće mi to i zahvaljujem evo svima što su bili vaši gosti. Mislim da i žao mi je što nije bilo više glumaca iz predstave, ali mi smo zaista jako umorni i nismo mogli doći. Zbog toga smo vas i poštedili, zbog toga nisam ni vas zvala na satelitsku vezu u Rijeci, jer sam poštivala ono što ste ovih dana prolazili, zapravo ovih 2-3 mjeseca. Severina, mi smo na kraju emisije, žao mi je što se nismo prije uključili, ali zbog satelitskih veza s Rijekom morali smo ovako napraviti. Vama čestitke na onome što smo vidjeli i na talentu koji ste pokazali. Ja se nadam da će on dalje biti lakše u kazalištu, a ovdje su neki drugi ljudi da brinu o kazalištu i o tome da svi profesionalci koji su talentirani imaju svoje mjesto. Ja se nadam da borba za kruh neće biti na principu stranačkih predznaka. Samo da vidimo još odgovor na referendumsko pitanje. Dakle, pitanje je bilo, evo ga, podržavate li Severinu? Da, 57, ne 43. Poštovani gledatelji, gledali ste Epicentar, ulazimo u Dnevnik. Hvala vam lijepa, doviđenja.